Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and a Radio Mbulando Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai. Bulan na kana kandani san semarot ko mai en radio bulan dua bata gona nonda bata San Francisco ni kauti kenda bata mai ni bulan na na kanda na sana tini kaba mai viti e rongo ko nan rakene bebi ando makabole le nan rakenda indai dangai rongo na kani tuku en tini karuana na kaloko en ngau na mai keri ni bulan na kana rongo tu mai Aotearoa ki Aora mai New Zealandi vina kabole mai Wellington mai Waikato wata ke Estino Tokona mai Okalandi mai New Zealand ke muni na kandra vi toko ni mai Christchurch vi na boga lebo na sa semaroti ko mai na singa lebo indai ni mbula na ka laveti mbale suba ni andra sa semaroti ko ni ngoi waga mbula na ka laveti mbula na ka mbale suba mbula na ka na kanda ni samati ko mai na singa lebo indai mai Canberra na boga andra ko ni vi Francis no itakirin do na singa na ka indai bakakina mai serene ta bagayan ratiko ni en singa indai we kemunina wakanda ni sa sematiko mai bula naka na ministra bogadeng simi kaitani mai Melbourne bakatalenga kina na nomunia dai tiko mai na Northern Territory winaga bogalebu mai Darwin winaga bogalebu naita winaga bogalebu o no asiniloli
mbula vinaka stino tokona mai Auckland City mai New Zealand vinaka buka lebu ati ko talenga ngo no seni loli na ngase buka dengu na turanga ni no ni ngau ni mbula vinaka na wakanda mbula vinaka gora o toka tuna no ni oi semba sote na sote chatungo no ninga ila nga mai mo ni me kauteni era ni lupa saranga ni ke na singa lebu ndai buka tau ke muni vinaka buka lebu na sema tiko mai Lebron bula vinaka na rongo tiko mai singa lebu ndai bisa na tuku vinaka ndana rongo da tiko singa so timba ngani maru tak sarana tuku ni raki angor na non dai bota na singa ndai ni bula vinaka mai Okalandi vinaka buka lebu gora vinaka buka lebu na turanga ni nukuloa vinaka buka lebu na sema tiko mai singa lebu ndai we kemuni na saka suka tiko mai daga ni ayan rambongi kemuni na sabo ra ulai tiko bu se ni sipo ka dengu tiko bale waraka tiko nanga una moni toso ni kene na daga ni singa lebu ndai gona non da vata and a radio Bulandua Bata San Francisco kauti kenda bata mai ni bula binaka na wekanda kila ndoro bokam bula segeda tunga mane singa liu wenda inda na ngaune biti siminiti ni kandua ena diwa na miniti a singa yato tikungo na katalau ena bebo no iso sanga une tikuni boka singa liu be rebunga ya bula binaka eneri tawalo sema tiko eningo enandela ni bei no ku mai Kuwait di bula binaka
Lao baka yaw saramay ngay wakusa-kusa may na namundo bukang bula. Kay mami sa loloma tuyan ni bay kemoni. Nanga boleh bunang karabita biya neri tawalo en ndela ni bay nuku may Kuwait. Nanga boleh kuna tiko mono siniloli bula binaka matagali naita. Aku ya kete ngai o tiangal etini sarena soten may kautayani ka Lebron bula binaka kemu lau ngasau. Kemus lau ngasau to lawiaka oh gua na bukang bula may honiara ena tu Solomoni. Bula binak dula mo bula binak tamay leri o tinay leri do bula binak do bula binak tiko dola binari giwe ka go ngai honiara ena tu Solomoni kem lau ngasau Ruthi rasue pakayan ratiko maingo bombo tamay naibu buni ena sanora nagabugalebu kem lau ngasau binagabugalebu na sema tiko mai binagabugalebu na sempat itu total na bukang bulang ko may eneri tawalo dela ni nuku may Kuwait na tombo Persia toka na bukang rorong ser maseki dola bina balebun jina wai se bushanti yanda retau sempat ko yaningo kailonga na yanu nawi na sabu ratu cosa yan na borisi weka burusan bulan beka bulan benaka kalunga tatiko na bengarabi ilai tia tamay beka ni bula binaka kemuni totok na sotai ni bula binaka isak kalau live and clear my Santa Clara California binaka bugalebu na be buka maru takiti kwenta indai binaka talanga bugalebu na buka rorongo menga kawala nga may buka ngone over and out sa sibitong na ba en tini na miniti en kabini singa bukilulu Santa Rosa ni bula binaka binaka bugalebu na semati ko may lomsi tabang sa ndenga imbasi katalaw kandogo ikinda ba kitalitunga en non bata en singa lebu indai en radio bulan dua bata lomsi tabanga bula binaka totoka tunan rakingo bunisei sanjina kerengan na sere mengai botai tiko biratu na zorobo robo sobura tiko na yaya ni pale ni strongo bakaki na biratu na nasi erto mai benga rabitiko non laurai nangone ka laurai tiko mer laurai beka boka buni wa ina boka ndindikanga ni non rabisiko o lo salini deo binaka boka lebu sara lo salini na budang gue na tembara mai tonga mai rewa ni bula binaka na numitali tunga kina lo salini deo sa buta tiko na ya tiko sar mai Alaska na boliku ni bonongo mereke binaka boka lebu na sema tiko mai sibe tini kandua na tini karua na miniti sibi tongo na va na tini karua na miniti kabini bukalulu ke Santa Rosa San Francisco ngorin da bata and radio bulan dua bata.
E sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u Dren na te tube to seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli, ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Runga na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tigo talanga na nono specials and the lomo ni madawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritiro sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundo Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda vata kay City Veni Raturala. Selena que kumbula moraida San
kuambula muraivi pia manda sayang bakitini sata mata lebu sara yalo malu ngalu ndau sasanga saudu hipokani rui mata binaka isaturang kenda ule sunanga una kawakale sui talenga mai nambula neura hivi koya talenga wakandua nongoi bala bala sakania nongumbu kisanana mususere sama rongo boli rabaka isa isa inagena ndau rongovi marama ya lombina kandau beibo soti deyena yala yala ya koba nona toki nona yala yala enasengani oti Ia nei kure ni ala ke seru serevi serengono sui toka nangangana so erang muria tele tunga na tuku ni seroya raso tapa tiko na bulan ren ta ini kalungata ni singa ni kua radio bulan dua bata na nonda bata au bulan benaka sherien mo tara rigina dola ribarong kotome ai korobo itai lebu binaka lebu na station ni visa korbo na na sema tiko mai na bebol ni bola ni mata ni tu sherien mo na na sema be okani ena singa lebu indai tori katina ini bula benaka kemoni ni bula benaka kami tiko ni singa buke lulu yana ya tukuka kata benaka tunggo na singa binaka lebu torika ariata temalesi dokobo arna o pena rai balita dono ko kere o sanga bitar serangan ni ke seniloli mo kay tuko na wana no mitukutuku sana tuko ni roma nga ko sa tikongo no seniloli toto angawi ko kay manrungay sa bital no ngani raw bital no takamantangan no totoka salaniata andi kawan yan rabi nakatalemay na marama naita kalau ngata tiko na singa ni kuwa binakapagalebu na bingarabi binakapagalebu na pala nimbula na turang na marama nasi kede nga na pala nimbula bura nimbula binakasala niya tayo di kawa tsone bakani Eandra borong toka ni mai Wellington kor turang ke New Zealand to toka tunan raki makare binakatalinga mai na sere mai taingo binakapagalebu taingo tayani binakapagalebu kelebula nakapagalebu na bula maleka buka rongo tiko eni ngwe na toaika sano na itasiri ni bula benaka na sema tiko maikina binaka buka lebu o peniana mbule wakula binaka buka lebu Washington DC Sanjina Zemba sereni bukan bamba ya nanonda buka rongo eni singa lebu indai nanonda bata Washington DC venina mbule wakula sa sibito kongo na bitu na rua sanga bulu kaba na miniti bebi andonuti ko ya iyo ya na ngau na makiana kabi ni singa bukelulu bengarabi pinaka lebu na rongo sere pinaka telanga lebu na daka kene bengarabi ni singa ndai o stella di tangi da kimbau di sambula binaka ni mata binaka kalungata tiko na daka na bengarabi na singa ndai kalungata ninda bondoka na nonda vata and radio bulan dua bata San Francisco kauti kenda vata mai Hey,
Dendram beka na ngola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kura san ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sono ngona santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu sa buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay buka singalebu sa buka kabi, may buka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Me voliam back in donongu life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So dan kali warga tela tunda warga. Ko tunggu. Kau salah lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sargana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi ng dalo sa tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talaga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Na bani mandray pai kaya na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kay City Beni Raturala.
Jesus called Peter and said, Simon, do you love me? Simon, do you love me? 3 times he asked. He never called Peter, he called Simon. He called again, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Vakanir chikunungu sheep. I live in the Vakanir kenda chunga. That time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him 3rd time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, my Lord. Amen. You know everything. Angay batu tu sa chigo o Simon, but no, neither kita gichisu. He denied Jesus 3 times. This is his confession. When Jesus was calling him so that he can become established on this rock, the church that Jesus wants to build. Praise the Lord. Praise the Lord. He asked 3 times. He never called Peter. Remember that he called his real name, his origin. Simon, Simon, Simon. Dilam batu sinambari chikuni toko batu chikuna bewekani bat kay chisu eva muri chisu wale tunga. Kenda ngo dera inva muri chisu sindo tuna nonda sema ve chisu ven kava wana yalo tambu na gift ni yalo tambu melak mai weekenda. Kena umagalebu na italatala Lal Muhammad na matay ni namuni daw na nonda bata na radio bulam 2 bata na singalebu and dainday endora kere balangaw. Nonggoy talano ang maurang Nalatanan ng korondongoni Korabina kakatotoka wakawach Senika uaratay wawaki Korabina kanikoto Pabalita na senikaw e bunga Kay matanggali rosi daw kinambu Kenay di binidila tuwagula Raraning ito ang balabu karara Toto esa na balaniara Balanay turangan niyo bisa esa na turangan niyo bisa niya ng bisala Isulay na sobo ng mga una saya Nananamu aranramu kagada Era salesi tuang koki beyasa Soki dolo kaso erantawasa Isulay na sobang natawang ulagang Enanamu susungiyamu pagkabinaka May nanamong dito huli kay nanamukan Kayo ito na tuwa na butakabaka So mga una niyong daw yung nasigi Ay tumburi ang koto naliliwa Ang gayrongogan ng tamon ni beauty Boleh kang eunges eudisa
kamanda na nongu italan Pumalen na nei koi laloma Sulu taba ka kote lolo Ni mode sama leile soma Leile soma nongu rosi Aldau dibi katu enagai mogi Miuti kavalikina seututani Kai baka emimira tua rosi Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimunio wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matanggali kaka na tiukina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabioka ka na kauslo surua Otat ni, kailangan ko na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wala sarang alito, mito may nanomota, na diyo maluma, Billy Street, o yan, Santa Rosa, California. Erang talang nga nirito ulit, dilibot na kayo na kaya mo katalawas yung lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Nakakira na ito tayo, kabito ni Agostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya, kila maga nga ya, sala ko mana check. Senga tali ni pera, senga saranga ni pera palinay. In time saranga may. So ang kaliwara ka tala tundawara. Kuwertong o sarang ko din, o pamibinaksa. Iyo. O yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga ka na soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu va dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe sarangan kori. Sonong una santa pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamar ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna Bingarabi, o ya ketuna kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver, se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona to tolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba.
Binaka wakalevu nandau sema tiku mai. Binaka wakalevu nandau aseti kona nonda tu vata vata na radio Bulandua Vata San Francisco me koti kenda vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulu na undolu na kende wili ni matavu vale na radio Bulandua Vata. Ia e wili sara me wakatoto vata taki kina kende wili na ngwane tauke e na vea sai pura. Tuana like, tuana share, subscribe talang Mike na Radio Bulandua Vata and na YouTube. Radio Bulandua Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamai. Ya sa tetei mata o nandi ko sa rongoyawa. Pinakabukali mo din na siya matiko may sa tini na miniti me tini karua na ngaw na may viti ke sa tini na miniti me lima na kaloko kabini singabu kalulu nanonda bata radio Bulandua Vata da bukan bulan tiko ni be sela tangi da kimbao ni bulan penaka kemuni Solomon ni turanga may muri Zion Shopping Center na tau ni o tabua malo na wale iyo malo
Chona Sabueti ni mula binaka na South Ridge Tower e Mona Sabu. Makare sese ni mula binaka. Na tiko na loma ni banua mai vitilebu. Esa Roma soba. Dona ya kilelebu ya milamiti. Esa Roma soba ni mula binaka. Totoka na bakatara. Rongo binaka tu makare tale tunga eningo I Palau. Binaka bogalebu sa Roma. Binaka bogalebu. Soko veti wanga tonga ni bula binaka. Ratu na isa, ratu ni bahilele. Maseki dola bina. Kalau ngata koto na bingwarabi, na bini kuwa. Lolo malebu, my Castro Valley. Pinabalebu njina, pinabalebu ratu na isa. Emelembai, ipo sota. Ametembai. Taradegina dola. Sa dola bina, lela lubu. Totoka na bingarabi tau ke munita lenga totoka na biwekani ni naratu kalau ni bula benaka kainongu ni bula benaka na marama seroma soba le sutale maingo able ratumbuli mbuli toka e vale oi okwe sangani ndwana no itukutu ke kangamo kwe is watching bula benaka abusoni toka lau batu andra kemani na boleh tau sara-sara tiko eningo enanggara ono kandabu salolo matuyani binaga bolebu rusi na wanga tararing na dola kalau ngatakot na pingorabi binaga bolebu sempa dio esero masabotalengo may Palau isa bobotu sarangamay na ponobiti kemani kesa bobotu ngani la sala ko sarangaen ni boto tolo kimamitalengago kimamisangu sabola katiko mainan rakini singal sudan da sabakila kata-kata nimbula mai banua non da banua mai viti rongo binaka na serge na kuru barua na koresi tu ibanga pinaka bolebu esroma soba ke mundo esroma sano na kedit ko nga maingo enta boga binaka bolebu rongo binaka tiko makari boga binaka tiko yani na non da be boga marau takina non da sotanga na biau liba Kei Bura en radio bulan 2 bata San Francisco kauti kenda bata mai. Domoni sere me bakatangi go siso sombo elelei. The rumba from Banando Moni said, Rica era landere. Bonini forro vali di rongo kira nangitana ukalele. The rumba, over my yo, wayan, and the Moni said, Boli. Bulambula, din and non the rumba from Banando Moni said, Rica era landere. Bonini forro vali di rongo kira nangitana ukalele. The rumba, over my yo, wayan, and the Moni said, Boli. Sulutava, kine sulubaka. Pula-pula, lei pouta vale tu, aurura que venga. The rumba from Banando Moni said, Rica era landere. Bonini forro vali di rongo kira nangitana ukalele. The rumba, over my yo, wayan, and the Moni said, Boli. Ramalaude tu ni satawase, lemba kibo. Biminde tu bakaban
sere poli Tanda romba romba nando moni sere Era rica era landiri Bonini forro malindi rongo kira nangitana ukalele Tanda romba over my yo wayan ando moni sere poli Ia pena ko le pun chama tiko mai nda sa wara tiko nei tukutuku na nanda banua kei na via sai burubura nei tukutuku ningeto kei nan raki nan do tani toka nei tukutuku nin raki nda inda rai da manda mai viti e rungu toka bula toka na vangi e na esa manda nga baka kina koroturanga e na moi rata lenga sa sulitiko ni kina nei waro ni tangi kauku anda na ngai rongo doya ni sa rongo di tiko nei tukutuku na nanda banua kei na via sai burubura ada bisa utali tiko ana non tukutuku mena tambada ni bisa na tukutuku nei una isi matiwai me bisa utuka baka leilai na ulutanga ena baka madalaki na singa lebu indai dona kisi ke tungaraba ngan odorbo we suka mai ona no tata royali tarongonele ona ota rosebermai durra rumu durle stel mai ona ota rosebermai ge arta ki ngonele ona rumu basura kono ni sulu ku tuvikoya ya na ngane na lelenga fomu 5 fomu 3 do tala kisi ke tungaraba tamani ngone fomu 1 ngonele fomu 2 saba tarongonele ti ku klaudi ba dina tamani papa iyo eti ko maybe kito ti batanga au no moya onde ndua maybe a father or uncle or grandfather na kisi ke tungaraba endo balolo matiko ke te tone tau ke baleto ngone ki lei perpetrator binakato e kila binakato ko ya o de da kabati ku wana ito ba so no ngone leongo ngono saba terung ko ti ke no tinana maybe sa udai patoka ba silim ngone ti ko ngon lelai gaita buta mo ko bi ondo na ya deni durbo terung ko e buli iyo fumono o dio ko ya ngase ngabiao liu ni soko ni maraman tamadaka turara le no wasi roni tumbu sa senga saranga ngoni vale rusati ko toro bolinga ya teke bu mai bakadaba ataro ya ubi kila mai bera wa teke bu manda mai bakadaba just your sibling ya teke bu ngame na yalo rusaraba bata boli kende ti ko yan rabo na kai sarabo ngoni e agora na tukutuku bisau ka so tukutuku bo e dina ndana baka wiwi mataki na kandi na yado tiko ena nonda bonua mai bitingo enda singa so timba kani na bakila saratiko ye rabakila tiko na bi tambane so ni bengarabi mebaka na tambada ka ni visa sa rere bakistara na taliboni me solibeira na ngone enda saba ka ngata tiko bo lebu nei tumutumu me nda baka wele iretiko kina so na tikina rere baki sambasika pina ka bo lebu nei si matewai na ngauna sa tini karua na kaloko. Nai tukutuku e na nonda banua. E rau sa sema bewe kani na nonda kambani ni vuka e viti na Fiji Airways ke nandua na timi kilai mai Amerika na timi ni basketball na LA Clippers, na Los Angeles Clippers, e nandua na vesema tipo kan bisinisi. E kaniba kana Fiji Airways na itukutukungo ni rausa semba bewekani ke na Los Angeles Clippers, e dua na timi ni basketball kilai mai merke, e nandua na vendinandinati po kan bisinisi, e na taure tolu na embaki. Ka sana ya batiko ya ni na ruana undolu ruasa bul kalima na non raube kaningo ka baleta na non kadiva kitiko mai mi merke na itukutuku ni Air Pacific ni Air Fiji Airways baleta na vese matibo kan bisini singo ni non buka tiko na rebe marawa na non dawanga buka me sana buka tiko na vesinga senga ni dengu na nona buka tiko mai nandi me ado sarani ki Los Angeles na sanga ni kele na bingarabi ngo taura toka na ido vini ngongo matua veira na be kambani ni buka na nonda bura ka sabi se matiki nango ke Los Angeles baleta ni na buka tiko ya ni ka buka lesumai na nonda wanga buka na Fiji Airways
Bukarita ki na bendiren dinatingo na tulu na mbaki na nona itabiti ko na kambani ni Wangabuka da Bengarabi ia na nona itabi na timi ni LA Clippers meratu na kalibagatiko na itukutuku ni Fiji Airways may mereke na beibanua ke diratu ng gito kina. Kweli mengayado ng gito may na non rato rambuturara sana kay toro da kesar ano na bengarabi me kaliba ki bititiko kay na Fiji Airways na bengauna membaleta na non na bengarabi ka sa sema kina boga biwekani na timi ni basketball ngo may merke na LA Clippers pata kay na Fiji Airways na libung kasara na bakangata ka na sala ni bukang go bang bimbibir ng daw ni bisinisi kabunga talenga nanuma meran na bakang getira na wakanra mera bukang gon na buka sangani dengu non stop may nandi may buka bakang dondo sarani ki Los Angeles nagala ki dengu sarangani sa tawian niya kaya kabakakina ni sa lesu talemay kina non da banua na bingaw na ninggito na bagareta ki koetiko na timingo ni basketball wata ke na itukutuku kadiba kita udoko membaleta na Fiji Airways na non na bingarabi na non da banua o wasibi na buwaliku ni konitene ni lebongo merke sa bagareta ki may ni namakitiko na non raw sana bagadurumi talenga na kambani ni bukango na Fiji Airways kibeira na kena isongo lebu na One World Alliance ni be kambani ni buka na non da bura o kaya kana bagarau teki bungo na bengarabi my Dallas kibiti sa nama kitiko buka lebu sa kadiba kita letiko nga na sala ni buka bongo my Dallas kinandi kalesu taleani ki merke runa ngonde buli ku ne be rau na wainganga ni be mga matenitak o rau na ngonde buli ngo ku ne be rau na marijuana may raiwanga kwata ke na ruatale ku ne be rau na methamphetamine na ice may lambasa o rau na ngonde buli kaina kinindo yang bakitini kalima ndo yang bakitini kaono ka kunebe rau nan rau ni kau mandu kila ini marijuana ka rasa tomboka rau na bisa rau sale kau talenga mai nangoni buli mai rewanga me rau mai boga tarongi ia rau sa bale suita le kina non rau ndui bale na singa na noa rea bala tikongo na bisa na non rean rabaki boga bimbi membaleta na wainga ngani nda sandoni etiko eningo na ngaunan renre na muani ambaki ka kilaiti ko nenda ulebu kina na bagay nga taki ni wainga nga ni be ko matelitaki na kena bagay nga taki na kena bolitaki kay na kena be solia kitalenga endua yang bakilima sanga bulu kalima dua na turanga may ibuni bau may lambasa kay na kini may bagatarong italenga kabe sumay may bangangay na buku ni wainga nga ni be ko matelitaki ka tiko talembeka nga bua na pauta bula-bula na methamphetamine na ice. May Siberia may lambasa. Besu talenga may kinaenduan na turang ayang bakilima sa nga bulu karua. Nadala batanga ngo. Di kunebua na wainganga ni bebo nga matenitaki. Ka bukan dinataki ni sabi imbiu yakatiko. Na bebo no e bolita kakinang. Na kisi kedengo ara sapa ngangati ko na bisa na ngaunago ka sa salabata kaya tiko ni non rasoli bakasala ki be kenda na lewe ni bono mentanga ngarau nikina kina itukutuku tale so ningito bukarita kini sanrenre to kana non rotuawa na non dadaurobo Berato rika ni kirara na sota ka sana teka buwan na madongo ni Pacific Rugby League Bowl Championship. Bagarita ki may ni dua bira na duro bongo en dua ka boy rongo tiko may Australia na ngaunango o Michael Sivo
Sabaka sandren reto kana nona wara kana singa bugarua I menangay alto kinanagito. Maro takatiko sibo ni sao tiendo na ngauna balabu. Sangay raw ni maingito talengo na nonda koro. Na koro turangay suba. Watakeira na wekana era na ngoli tiko mai. Mera mai sarasara. Sa politikite o sibo. Politikite me bimbu yaka ni beira na wekana. Mera o ni ramay sarasara. Sa umana non ray bondo soliana non retikite ni sarangito. Mera mai saraba en singa bogaroa ingo. Bakatelanga kina beira na boni doro boni taukei era rangito tikongo en non da timi na Vodafone Fiji Bati na rauna sota kina PNG Kumuls en singa bogaroa ingo en HFC Bank Stadium suba. Tinikan dua tali na non da doro bo erto sangay tokarabogan dua na sigil tiningito ni biti na Fiji Bati merato na bogarita kirato talenga na soto ngo era bogarita kana dorbo ni rasa tu bogaraw to so binakatiko na non rabako kaweango na non ramay veikilai ka mati na dorbo era na sota watake na timi ni Papua New Guinea na singa bogarawa ingo. Na mua ni maro talengango na bugai duriki na may kandabu na sota ni kandabu sevens ka rato sabo ka raw taliti ko nga may kinango na Labindi Brothers ka toka bi rato na mbilo rato kena chambe ni na sota ngo na bugai duriti ko na nanggito na singa ni mataka wata kena singa buga rawai kaya malakay talimbula ni nanoroto manindia ni Labindi Brothers erto sa tu bugaraw so virto na dorbo rato wa bebuke na bakisawoti erto sa ngole kibonuatani sa sotale na dorbo bobo sa duru eningo merla ki palataka nambilo na sota tigabuni mataka era bogarita kamay ni rasa bugaraw keletiko sana bugaraw taletunga na bonua bogaturang o kandabu ang gatua ni masiviwa meran laki isaraba kabe toko ni anda be timi so era do tikoani sona timi na makitiko mai na soto ngo mai kandabu na Warden's Gold na Post Chop Tambandamu watake na Dominion Brothers oya bidangan na timi na maki ya ibunga tale era nangele kisarabia ni bogabinaka na singa ni mataka kay na singa bogarawai. Kaya biasa ibu rabura sa tekabu na bindingin-dingi may merke. Kung na bindingin-dingi daw ba kawian yan ay wala postal ballot sa tekabungo may merke. At tekabu na singatu city na madawanggo ka rasaya bala tikukin na lewe ni beponuan ni biasa na merke me baleta na bindingin-dingi. Rasaba kay tabiyo titiyo kinang ko tulunan raw ruwas sa ngabul kawalo na undol. Na lewen di ponua daw bindingin takimata. Bukarang itakimay ni nabay raw binagati ko na kaukawan ni songo-songo mga politiki rua na Republican batakira to na Democrats bindingin-dingi sa natikibungo. Bukarang itakitalingamay ni kaya na wano no ba matua sa retiko ng daun dindingo. Kaya na ba kay les-les yan na tambanan ni binding-dingin na ba kaya doon na madongo karanui tagatiko na ba songo-songo baka politiki ni rawan ni na dangindono na ilawala ko ni binding-dingi kasati kabu yan na madongo. Iya ko na binding-dingi lebu o kaya danang kay saraba karunga ba na ikalima ni singa ni bulo no ba memadalakina se sana ngolebe ina tikite ni tutu baka presidenti may merke. Kamala Harris na buka ni presidenti na ngauna ko se by Donald J. Trump na presidenti baka dengo. Kinay tukutukunin raki. Solitiko yan na ibuka ro ni na taumbi sa ratiko na uda na yatu yasawa kina yatu mamanuda. Na sa ibiti lebu talengay baka kina may kandabu kina be yanu boleh kata ya sarani ki moala na ya tulau kina deba ni be yanu
Dua na iwa roa ni rangi kaukau asa solitiko e ningo. En vei vanua mai kandavu ke na vei anu vole kata. Wata ke nambara via so wakareitaki mai ni nambula saratiko kina na rangi tokalau. E na nonda vei mbara via vitilevu mai natandola. Ki watu karasa ke nambara via ke nanronga. Kandavu ke na vei anu vole kata o moala na deba ke lau. Ka wakareitaki mai kina ni nandua na ua ni raki suasua. E rombota tokongona nonda vanua uku wata kaya toka na looloa. En tokalau ni nonda via anu mai viti. En vei vanua tali so. En wakila itali tikunga kina na uda. Ke na raki suasua. En kavian daindai. Ka wakambauti ni na dhambe tiko mai. En na moira ni nonda vanua. Kana ya walata saratiko na raki. En na nonda vanua e viti. Kena via anu. An raki e sembera mai ana senga ni beisau. En dei koto na ituwa kinin raki ongo. Mea doba na singa ni mataka ni ndadambeta ya ni na mua ni marawa. Ka wakareita ki tiko mai ana deba ke i vitilevu. En wakatale tiko ngakina. Na bua suwa wata ke na usori. Sano na mosi. Sano na itasiri. Wakakina mai na bua liku ke itailevu. Ki raki ke na sanora. Na deba ke imbua. Tokalau ke maduata ke na anu. Vei vole katikaya o dikombia. Na gelelevu. Laudala. Ngamea. Vata ke tabeuni. Uiliki na na sanolau ke lomai viti. Era senga ni ngalala. Era ado watiko na bongelevu ni mataka na nonda vanua. E vei wukia ki na mata ni rangi. Tokalau deba. Vata ke na buaira. Senga sutim dauli o asomana rangi go. Ia. En na wakilati ko en alo mani mua ni marongo na buaira en tokalau ni nonda vei anu. Me doba na bongilebu en daindai na seua ua ka bora-borana wasa-wasa. En na vei tumutumburi na ualangan ni. Tau banga una na uda tau mbisare na sonanga una. Kuru-kuru na vanua mai na atu ya sawa ke na atu mamanuda. E vitilevu kandavu ke na vei vanua vole kata. Mai moala en na deba ni atu lau. E na taubanga una tiko kina na uda, kuru talenga na vanua. E rawa ni raluvu ka kui na vei udiwa i vole katikenda, e na vuku ni uda, e na veinganga rau ni toka kina, e na ngau na tazoka mai kina na ndombu i na loma ni vanua, ke na ua levu, ni basika mai wasa-wasa, e na rawa ni bagabuna na lenga, e na bagabuna talenga na luvu ni nonda vei mbaravi. Ke manina turanga ke na marama sa ikuangore na itukutuku ni nraki ang baliti kenda na singa daindai ke na singa ni mataka na itukutuku may na sa iwura-wura na itukutuku ni gito ke na itukutuku na nonda vanua. Na nonda vata-vata ke City Veni Raturala. Singai bosata e mai toa undurida e waso solo meula i bondo Atoli lia umba mundre ni dangi e ba me bosara tu una tua beisa minra isa donu mai Eta goya undurai e lumi sa nindela ni wainga maare otomaya e na tomba e ba aloloma Sale longu salu ilele uele pale nandu ironi rosito toa Auto lilita itane meula idemu inu balabu oba atula wenongu balele utina sabu sale Aundoro aunduani sengendu tua tuba andua meitala noa lesiwina oro merangorongoro Temu ne bosoti sakani usale suai ololo ni lolo mandi mai mamasina
mutua tulu andua me talanoa le suina oro me rangorongoro. Au temu ne bosoti sakani usa le suai ololo ni lolo mandi mai mamasina. Au temu ne bosoti sakani usa le suai ololo ni lolo mandi mai mamasina. Suai ololo ni lolo mandi mai mamasina. JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non rato specials and lomani madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kei na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nakakil na ito tayo, katil kabitu ni Akostita na 2022. O sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time sarangan mai. So ang tali warga tali tunda warga. Ko tunggu. Au saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bulo binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Na nonda bata kay City Veni Raturla.
sawarara sarau tengah merongo sarau tengah merongo. O kalunga tani raidi ke mniwa ini matindinanga ni ngalili. E saro masova bula binaka. Kaina kini makari binaka tiko yani. Binaka baka lebu sara wax. Binaka baka lebu aliti tu inraki dola bina. Oh, indona baka bula sara tingo may nanduna ya sani punuang ko mereke Maria mana seitaba. Bula binaka lewa. Erto bula binaka tiko may rakua. Lari tu yani na madao sawoti. Bula binaka tiko ba. O se rasana na magikedi tingo na lako i Australia sa boga bina ka boga lebo na lako boga rauti ko ni ko rambula bina ka tiko Maria mana seitaba wanu ine bina ka ni tosa tiko na daka ke ine bengarabi eroni ratabo la bula bina ka na bengarabi ngo ngai walu be na PWD walu bula bina ka eroni sulio builinandi au kalau ngata i go bengarabi maramatale binaka Fiji Airways na bengarabi toka binaka bagalebu ilai MT mate bula binaka turangayanu toka tukana malo kemi ni boy sampai tiko sarebengo oi tukuna tiko mayo kami ni boy turangani na kalau maduata ni kata-kata saratiko na singa na tau ni ngoy lambasa doara kanauda na kabine kuwa US Fiji Times Online. Dan dera tonga imbasi ka man ilaw do tamba ni sibebago na US Fiji Times Online bula binaka na kanda binaka bagalebu na daka binaka bagalebu na bengarabi sa baga no ni binaka tuya ni be kemuni na itabyo ni garaba binaka bagalebu bula binaka lasarusa bulu saya totoka na bengarabi Su Hope Goi na Isoso Island may na tombaw nandi ni bula binaka da boka binaka boka lebu ni ndara ni be sema tatiko yani da boka ni binaka Solomon ni turanga may muri bula binaka na Zion Shopping Center Tabua Town do na bisure ti sati ko ngoy ni may do manda ng bilo sinikila ke bilo yang ko nando yala binaka do sangu nga may ker sa boka binaka boka ni besureti langi-langi tu viani bula binaka na bingarabi o ni kaitani bula binaka mani wano ini binaka tiko ya ini na singalebu endai toso tiko na bingarabi na au tiko walay lain tanang irongo tanang tuku na tala lal Muhammad.
vita ka no mo balbala na ngoni sala nga menda lesu ki wana klo na ngoni sala ndondo nga raw weekenda na ngoni sala ni bebutun mai loma ko chunga na bebutuni ke sakali nga bangon da sa vivi chunga nga mai o takol sala chunga nga mai alestale iya tal ngunyang gon kila na na bebutuni the change of attitude and mind, your soul and spirit. If that is not changed, my friend, no repentance will come. No regret is there. Praise the Lord. Amen. If you regret, that is repentance, means you regret of your sin. Change your attitude. Besauta ka na mo lang gori. Kaya pinakapagalebo na itala-tala lal Muhammad na nomini daw na singalewo and dai. Pinakapagalebo sara ni sabi imama tokonggo na tinikarwa na ngaw na may biti sibi tokonggo na 5 na rusa nga bulu kadiwa na miniti na nonda ngaw ng Santa Rosa. Tumani nonda Bengarabi na nonda bata-bata na radio ang bulan 2 bata ng San Francisco kauti kenda batamay. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni wakamotoka kandau dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa 21-2-1-1 Saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Viwan-1-1 Saibarua. Ertong garapatalangan ni kanalay waka sumburian ni nanong yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tero pugo ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingawa-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rungo vina vima manione na kabini bugo lulu bei kemundo e California. Vima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti.
and a radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kenda vata mai. Na nonda vata kei City Veni Raturala. E sawa me doba ni udimba do na marama mai tali takabuli na rongo na bonga ni serea asanga ile susarati ngani kua e na nona tiko na Sunshine Coast mai Queensland mai Australia ana buka tiko na senga lebu ndai me sa le sutali na ga lebu na sema tiko mai to mani tiko na bengarabi na nonda vata en radio bulan dua vata bula benaka oni kaitani bula benaka bogano ine benaka tu ni wailoku na ga lebu pete tu singa dola vina e se roma soba
kere me bota inga viro tuna boys, ni biti mai Palau, o Ted, o Solo, o Pos, o John Emitai, vinaga lebu sa Roma, salo te twinraki do labina. Ni bula bina kango ngai na government buildings na balita badada kay suba na Danieli Mataika. Kalunga tanadaka Solomon ituranga may muri na bilaw ay ni su ni kambatia wile. Iya binakabagalebu na besureti may solo. Binakabagalebu ko ni binakatiko yan ni. Na nomo ni tiko-tiko kaya na nomo ni Bengarabi may na tao ni o tabua. May tabua lebu. Sila bata na inoda dola binana Bengarabi. Binakabagalebu su hope. Maleka na Bengarabi matanggali. Hernando mitalangan leo ni koro nabuso na itasiri. Baka baka tiko na nabuso day na singa baka rawai. Yalo binakan nga itukut kumay. Na baka dapat na kena ilaw-law ya. No ase ni loli gora. Bula binaka. Mertumbaw na nimitali tungakin na nona taubu o penayera bolita o sari tiko na naman robi bola-bolay. Dua na sere meratu na numitiko kina. Kalungata na Bengarabi. Kalungata. Jim Turanga. Jim bula binaka. Bala akere sere mena numitu laki na Maoli Juice Bar. Tota keira na lewen na Santa Rosa. Bula binaka Jim Turanga. Sa padili sumengo solo. Sa bolen-bolen dua na nunggu taubu. Me salo se saranga ni sarui rongo-rongo binaka na Bengarabi yo. Bengarabi na toso ngani. Unita kanina nguno binaka longa binaka bikim do na losya na singalebu di ko may biti. Kito siya baka singalebu di ko mandanga Dalatale. Zion Shopping Center tabuwa taon. Do kana man baka binaka do baka singalebu man baka binaka. Binaka baka lebu Jim. Kati ko mo ka na numatalan di wa pagkukito ka. Iyo binakabalebu na biyo kan Jim Turanga baun do na tangan ni zaka ngora kakamura kaya nga una stoki na isuba Radio VG1. Toto na Bengarabi waise Bushanti alista la may tao makarese saranga may Naui Island Resort may sabu-sabu awarong tiko yan ni kay longa nga una di baka dengo kay na baka singalebong go may Naui o ni kay tani asawa medo ba ni udimba binakabalebu marama taubu binakabalebu isa binakabalebu na binanumi ya pe kemo ni kete na baka singalebu ti konday may witi ni sabo iro sanga bul na miniti men do na kaloko sa nga una binakatikong go ani no da binanumi sa rongo da tikong ana baka singalebu sa binaka tukuna maendo mo la koen kito sa lay waite mandanga binakabalebu iyo hindi na sarawa ni kaitani nomo daw mandangan ni kuwa. Pinangabagalebu na siya matiko may na singalebu and dahin talaga rongo itukutuku yan nandua na kaloko na singalebu ni kuwa na pay mama nindua erato na siya matatiko yan ni nanonda Bengarabi na isongo-songo loto ni New Methodist. Tengo nanonda bata-bata na radio bulan 2 bata San Francisco. Sudo anda na city, no come a
sina koula ni vanua. Era kambutu na kena veulu ni vanua. Isana ya vato vaka vale tolo ni kaubuda. Unisea e de renga i toto kavaka. Ini tu na sere, perean rau me de menei. Tau tu tu na sena, kai se ba tu nai se. Au ngreba lo boli, pe un pau ke nai tau ke. Salu salu oi, mai na koro me dengue. Era kamu tu na ke na ve ulu ni vanua. Uni se a embalabu, kai vere duang dua. Nara sudu ang nangana sidi, na tombe amu ini tokula. Tanta pega toka mai, na koula ni vanua. Era kamu tu na ke na ve ulu ni vanua. Uni se a embalabu, kai vere duang dua. Nara sudu ang nangana sidi, na tombe amu ini tokula. Tanta pega toka mai, na koula ni vanua. Era kamu tu na ke na ve ulu ni vanua. Uni se a embalabu, kai vere duang dua. Nara sudu ang nangana sidi, na tombe amu ini tokula. Tanta pega toka mai. Me volia back in donongu life insurance policy? Nakakira ni tutana katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila mother ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time saranga mai. So ang kali wara ka tala tunda wara ka. Kuwertongo. O sahalo ko dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mai na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina vasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na vasa eva walu van dua, tolu walu lima. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda wata kay City Veni Raturala. Isalena no gukono, kota
E au na lesu tu kina nungu koro ki tawa ke na lo mani tomba. Vinanga boka lebu na nonrato sere na the kaumana ke uluina viri viri. E bula vina kasibani olo, dola vina, eule. Dola vina, tui. Vinanga boka lebu na sematiko mai sibani olo lume lume. Dola vina kultunan raki ana esa boka la. Oni kaitani. Ya sawa meado bani udimba. Vinanga boka lebu mbulou. No mundo mandangani kuwa sengana nonra kalunga tana pingarabi pinaga bole buna pina numi lain batim pasanga dola bina rigi dola bina alo betimbulai pina katotoka tikona pingarabi pinaga bole Roma simbadio iko pinaga bole bu kere bawa ambula timandangani be ratu posedi ke io sa kere tikumengo Roma soba pinaga bole Roma pinaga bole una kere pinaga na bagambula ratu posedi ke ratu na be wekani pinaga bole una sematiko mai na singale bu ni kua na non dai wasininga una ngon da waroronga ni tukutuku na non da bono kene be sai burabura nan dua na kaloko wata ke nan raki waronga za tomanda ba pinaga ran raki di waro zambe na mua ni madawa sa singa lutu lebu tiko ngo mai biti singa buke lutu ko ena kabi na non da bono ngo da sama itu kinango Santa Rosa San Francisco embereke kene be bono tale so rasemati anikina bula bena ka Richard Matanambamba bugarorongo saratiko mai bola tangane na wanga sokota tiko ena ngaunango o saroma so sanga itu na tiko mai bugambula tiko ngabira tu posedi kena nondrau o samu kilani lebu tiko nondrau o so na daka rongo malekan dina na rongo ni sere wa malumutu ni daka do bula benaka na kandani warorongo tiko mai sabi na numi tiko ene se roma soba pinaga boga lebu ene singa lebu endai ni rongo dioti na kenango gadaranga rongo da telengana tuku mai virto no visa sabi sa tiko balala iso na tuku enda rongo ba mai na tamba daga ni visa gadaranga rongo tuku ena dua na kaloko ena nonda vata ena radio mbulan dua vata San Francisco.
E na ngoi le Davin Rendre na matamu na itala no mai wambea ono kandavu. Mako so indinge taki ni rosi tua mai nandi. O buki sanrata ke rato na saki ni tombu karakarawa. Na lebu na sema tiko maenda na warau ngole batikongo na nonda ngauna ni rongo tukutuku e na nonda banua e na vesa i wura. E dua na dakadaka e ndangara batikongo. Saan dua tani na nonda dau marau takakango matuakina. Na dakadaka ni wa mama da ke na vein rotaki. Denta nguile da batali tukombeka e dua na esana. Tarungo di una matiwai. Ivita na kwe korkor ke tau dhurki na ninrota ki dona ngonelewa mataiti ko meni beso turanga ni koro. Dona koro ke tu lakoba ya wasara ke tu lei bondo bilbil lei bondo ose. Kito saya de na korea turani ni kilana ngonelenggo. Ka ko iyo sa ruongo na madha wane tu songo biko iti ko na va madha. Okay, bangarama dona mose matai saranga ni beso turani. Na itabi na ituranga ni koro ko na mate ni tu me kila vida na mata bo so bumai bona wanga do ko ni ngoro ya na make na rei ni ngone lewa mondo kila e amba ki vida ke baka me baka ndu batata ka ulilu ni abusa na itala o gase ni buli merangole na ken le dhaka na ken le bulumbulu taki se lagi tataunaki ve ndo na maram ni lau sa ti rawike nge basumbur me ndo na ngone le ni lau sa le wilo ko rusema tongele bulumbulu te ko ikya tiko na lau e vau na prokiwa do baka iyo takabati kede iyo ko tiko na mbaki tina ka baki ne tina ka ono ibali bebesu o vete to ne kento kina banua ke kau me ke ndo na tamata bo ndo taronga mande ko tu me be mate mna sa ambuta ko fitu mai do kai tu berna lu bende no be ko ribuli lu be bambi be berna do robo na tumbu tingoni bukete ndole na lewa na yau ni banua every girl is a heartbeat of her dad. Kia o buta ko mai na no matiko iko na sindo na blessing ni nona bono na muriko. Pale to sa buta ko mai ndi no ngale mbulumbulu. Ya sa ta woti mantanga me na ke mo bosa. O kenda to nga to basura ki kenda to tiko bati kento. To sondo na ngone me sala muriko tiko na bosa ni biba kalunga tataki. Ke sa ba sumbur to me kendo na ngone lewa se ro se tolu. Tarugi ko arto ko mai be. Na ngone ni sudu ndo na ngone sudu no loma ni bubale. Tiko no na matagali tiko no na koro, tiko no na abusa, tiko no na sana. E sinraw ninda kaya, akaw tunga may tolli sa alawaray. Rausa sema e nandua na vengaravi na timi rongolevu ni basketball mai merike na Los Angeles Clippers wataki na Fiji Airways na wangabuka ni nonda mata ni tu mai viti. Na bese mati wakadakadaka kango e no na itabikina na LA Clippers na mata timingo me karivaka na nonda kambani ni Fiji Airways ki mereke. O ira mai mereke e randa ungito taka bogalevu na basketball. E rango leva bogalevu sa kene bale e dua na wili levu ni lewe ni panua e raboga muria na nonroto ungito na Los Angeles Clippers e rasana rongo da batakina na itukutuku ni Fiji Airways ke na nona bengaravi. Me buka tiko mai viti ka buka sara mai ki Los Angeles. Ka buka reita ka tiko kina na mangosa ke na totoka ni nona bengaravi. Sana kaliboka tiko na LA Clippers e na nona itukutuku. Ke na bengaravi rato sa tikabu ngole babatango ke na Fiji Airways. E na tulu na embaki na non rau zakabata da Fiji Airways ke na Los Angeles Clippers e na sota ni NBA mai merke. Ia ni raungele sota li e na New Intuit Dome na rara ningito ni LA Clippers sa nangai toto kasar. Bini kasauru na itukutuku ni Fiji Airways ko e tambaki ko e mborotu ilalanga ko e rentokara na non reisulu e sa no itagitiko kina nindua na bewe kanibina kasama itawia bungo. Bagang bimbi ni nakadibagitiko kina na totoka ni bengarabi ni Fiji Airways e na buka pukan dondonu mai LA mai Los Angeles meazo mai kibiti kalisu taleani na senga ni kele se dengu e nandua na bonua e na maliwa wea.
tukina na bengarabi ana kena ibakatangin dengan de saredaki. Kaya na iliuliu ni Fiji Airways o Andre Villion ni sa maru takasar na non raw sa may semarongo kina Los Angeles Clippers baleta ni sa nabukebo lebu na kadibaki ni no da kambani ni wangabuka may mereke. Rua nangone raw sa kunengo may rewanga bata kina wainganga na wainginganga kilele butu na non tapon wangona marijuana na kenan raw ni kau mandu sa layado na tambani kau. Karua tale raw kune may lambasa na methamphetamines na ice. O raw na bengarabiti kongo yang bakitini kalima yang bakitini kaono raw nangone buli kune be raw na marijuana raw ni kau mandu sama ni raw lay kau manda may kornibuli pero ko anesthesia ni be bola katinonga may rewanga may raw lay bangang gaikina karsabangan data kanovisa ni ati ko be raw na raw ni kau mandu raw sala ibuat terongi raw sanggay serekia ni meru lako kornibuli ke vale bagarita kana ibuke ni commissioner Libo Indriu ni sato sotti konon rabi bangay no bisa sanggay ilabeti da ketale nando na kena ibugatangin dengan na yan ren rabaki ibu eduriti ko nang unango enda be matanggali wainganga kedanga ko ibugato kay tikongon na green drugs na white drugs saat kena be matanggalin duiroka salabeta da kina non ren rabaki no bisa baleta ni da sa rumah tiko yani nangauna ni boga raw kina singa ni sudu kina tawasan yang baki kilay ni daw boga yang ataki boga libo kina dua na turang ayam baki 5,5 may buni bau may lambasa besu ni kune bua na tanga pele sitika lalai tu kina na methamphetamine kina ice may Siberia may lambasa dua tali ayam baki 5,5 karua turang ngo besu may ni sa tawa-tawa tu na plastika na tanga plastika lalai na wainganga bula-bula na ice na methamphetamine ka sa tiko bata kina yaya endo bagayang taki me bakataba ko tagikina na wainganga go na be bono tali so kaina kini rasayan ren rabagitiko na iwasa-wasango na deba wan bimbi may rewanga kena sangai me tambambukodi kara kune kara tombo kara bilewai oira rabagayang atagitiko me reindewan dewa ni wainganga ni beibo matinitaki weiran lewan ni bonua gito ara teka buena Singapore rawai ana madawango may viti na sota-sota ka ratiko kinangon kenandau kin team yeso in the Pacific Rugby League Bowl Championship kana tiko buena Singapore wengo rodalindikin na PNG Cumuls wata kina Vodafone Fiji Mbati dua na robo bakadakadaka itiko may Australia may kasibo sana gay matay ni ngauna may gito na nonda banua ka sama raw ta kasara bolebo ko buli ebida na tikite me ba kau kinakoro ba kau talanga birna wakana tolu sanga bulu na tikite bolia o sibo me ralai wasea mai momi mai nanronga na nona koro me rawani ramai sarang gitu talanga me ramai sarabi ko sa lebu na keni rongorongo mai bonu tani sen sela uraiti ko na nonta banua singa buga ruengo na kena ngauna ngole may nawekana may singa toka ke nabi sana iso may nanronga mera may saraba na soto-sotongo na singa buga ruai na tikite ono sanga bulu $9 na grandstand bali sarsare-dake o ya na dua tali na kene wase-wase ba sanga bulu $9 bata ke na tinikali $6 o ira randambe simende ng batini rara wata ke ira tokayan na sanibe idonga batini rara may lodala na sotango ng gitongo na kumuls wata ke ng bati sibitok na walu na 10 miniti ang bongin ni Bogaruay na HFC Bank Stadium
Rato sa tu warau na Labindi Brothers mai kandabu me rato na tangomaka na bilo tiko vi rato na kandabu sevens na moani madongo. Na BLK Labindi Brothers rato ataura na ulo ni dobi na bakisao ti rato sa tu warau tale me rato tangomaka mai kandabu na madongo. Eka malaka talembula na manindia ni timi ni rasa baka rautiko sa rabo susumita kia ni sona do rabo rangito na madlo na bakisauti na madongo rasa bi susumita kia ni sotale rasa baka rau ke tiko kina sa baka rau sartunga na sana to do kandabu merana la kisaraba ka bi toko ni ani kina malata membaleta na timi so erna ngoleani na makitiko na Warden's Gold na Post Shop Tambandamu wata kina Dominion Brothers bukai duriti ko na sota ngo na singa buka rawai kina singa ni mataka na buka rumbuka mai biti na malata school grounds mai kandabu boleh katanga na iroro ni wanga buka kina biasa ibura-bura sa teka bu na binding-dingi ko baka na ibola na posi mai merke sa teka bungo na nonra dingin-dingi merasa bukai tabi na lewe ni bonua na binding-dingi hindi na nga niyo ko na ngay malalaki na kalima ni November na bula katumay membaleta na itutu baka presidente yasa tika buti ko na binding-dingi na wakawe na meli kara na baka itabikin na itulunan raw ruwas nga bula kawalu na undolu nandaw binding takimata na iwasa-wasa ngo na numin ni iri ranawano no basara toka baka matua na kena baka ilesi-lesi na binding-dingi sa tiku bukay doringo. Na panongo daw taura tu eliu kadaw baka tulewatu kina eliu na isokosongo na Republicans ay angay may inruka kina o Donald Trump na binding-dingi sa oti may Joe Biden. Ito na bisibilay sar na numiti ko ni nakobeli sutale o Donald Trump na ganga na iwasawasi ni binding-dingi sa bukay doriti ko yaningo pero to na Republicans. Kinanraki. Na itukutukunin raki membaleta na nonda banua na numini na tauti ko na uda may na atu sawa na atu mamanuda ebitilebu kandabu kay nabiyanu yanu bolekata kaya do sarati ko yani na debani atu lau kay moala. Dua na ibogaro ni dangi koko sa soliti ko yani ngo membaleta na nonda banua banua mamada bakakina no da be imbarabi mai kandabu ke na be bonua bolekata na numini na rawa ni be tumbutumburi na uolelebu mai takali me sota bata ke na uolelebu ka anda ngole tiko mai imbarabi ke na kuini wai mai na loma ni bonua na taumbini uda bera ule sota ya ni imbarabi na tumbu da ke kina na ibogarau ni wasa-wasa na nonda be imbarabi mai na debani atu lau mai moala na wakila italenga kina. Dua na ua ninra ki suasua kotongo na nonda banua ka umbia kotokina na olo-oloa ka na tautiko kina na uda na kabian daindai na be banua so membaleta na ua ninra ki suasua sa kotongo na nonda banua na se ua na wasa-wasa vangi na deba ka na bagambauti ni nangaila kitaiki na matani vangi kina buai ra sanga sotini mateni langin daw liwa wasoma ya baleta na be saunin rakin dan dono mga tingo me do na bongi lebin dainday ena nonda bonua liwati ko na tokalau deba kina buai ra la kia do basarti ko ni na basanga bulu kalima na nota na kaukawan ni langi na sona ngauna na nonda barabi kasa soliti ko ni kina go na kena ibugaro na mbula sarti ko na buai ra nonda bonua buai ra ke na buai daki da sabaga bina katiko kina na ibugaro sa soliti ko maini da bugaro dan beta na muani marlawa tau banga una na uda tau bisara na sona ngauna wan bimbi me na atu ya sawa ke na atu mamanuda na moira ke vitilebu na bebo no tale so na sanga di be sau kina nan raki o koe batanga da sa sota kai tiko ya ningo ni nangai tau na uda na kabi rawa tale ngani lubu na be imbara so wata ke na be udiwa ya na loma ni bonoa na taumbi ni uda
ke na ua lebu mai takali. Sai koe angore ka manina turanga ke na marama na tukutuku ni raki, na tukutuku ena ve sai wura na tukutuku ni ngito, ke na tukutuku ena nonda vanua. Na nonda vata ke City Veni Raturala. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Pangoleti ko na besure tiraramba kin Songo na Fiji Runway Resort Gala kana boredori ene karua sanga bulu ka ono ni singa ni bulanga ongo.
da boga bina kani boga durirawana tiki nango mai na 5 kina tini kanduana kaloko ena mbongi lebu ena Caneros Resort and Spa wasa i babawalu Sonoma Highway Napa na idurudurun donan rau bastanga bulu kalima nan dola dua kana o katiko kina na i boga kabi e tolu na itamba boga kabi e nanga i salabata tiko yani ke na waimbuta ni sambutu si robi tiko kina en ratuna tiko kina na matai lolo ni be buang maruta ki na Primavera ka na kauta tiko yani na be ngarabingo na wasani tandra ke Lolani Boutique e viti na isulusulu o koe ngai mata o ni kilani ngani tana songo. E toko ni tiko e nikina na Tourism Fiji ke na radio mbulan dua vata. E na kene tukutuku matailalai ni ngai ve taratara tiko e ne namba telefone ngoronga ba. Vitu saiva vitu diwa walundua tolu rua vitu. Se mo ni raidamanda na website na www na fijirunway.com. Sai kuangori na itukutuku kene rongo mai na nonda bali ni songo. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Panuan moni na nongo vanu au mate ngā wā. Silive tuitai, dolabina, silive.
langa kalimbiu, ni bula vinaka ke moni vinaka bole una pingaravi, vinaka bole una boka nui nui. Jim Turanga, vinaka boka lebu na pingaravi, I angori a Coxie. Vinaka boka lebu Mike Sulua, dola vina ratu tau, vinaka na pingaravi na pipoka maru taki kantokai, kani marau na ngaravi ke moni. Jim Turanga, kuna tuka mai rongo vinaka dina na sere. Ia na sere ngā na kila bina katiko na sere ngā wanda uwa kantangi taka ki mami sa mai tomana tiko ngo. Ki mami sa boka bina katiko yani. Tua tale na muni tuku tungo sa tiko ni kila jim na tuku tuku bidei. Kau kede wa koro I wale ni bebesu. Yeah. Laila da kau ni walu mbula bina ka ke muni. Bina bole bina sama tiko mai nea tu tokalau. Lolo matiko yani boka mbimbi na timi ni bingarabi ni bole ni mbula. Fanua fala tokalau. Draki da lebu na vanua o intina dangi ngai mbata salolo malebu tuma na timi ni bengarabi o buni wai samu o fala o sula o lei ke soliana bina ka boka lebu na be samatiti ko mai sa diria watu yani na lolo mai diri le so tale yani be kemuni na baka no bina ka be kemuni na wekanda na samati kenda tiko yani na New Methodist and na be mama nindua and na singa lebu and dai ke bona ngau no le stale mai ke baka senga y and sana kai sota ni mata ka se baka be soliana bula bina ka sa diria watu yani na lolo mai bina ka boka lebu suli Joe M Muriwanga zola bina kai to toka na sote kau yani rani lupa yani rani kau serangan na kami ni kua ina bosai ni bula benak pinaka boka lebu na pingarabi pinaka boka lebu ni tak ni sambula pinaka tiko sa rawatali tiko na toso na beito soyaki ni sarui turanga bimbi ni sarui tuyanga turanga yang sarai na ponua kena lutu sabang modern ni be kemuni kena boka ni pinaka ke rausana mai jengu toka manta berto sana boka robu ke gona New Methodist kau tikenda ni kena ruana kaloko ena nonta bata ena radio bulan 2 batang go San Francisco kau tikenda bata mai ni samode.
senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u Dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Bunga Ono, Toluva Viwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ikan alai waka suburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kina nomu mate di katumba. Ena bunga ngau na nalevani nondo soso enda sa senga sarangan ikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang. Neka kuni lo malenga. Saat tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na wei matanggali kakana jugina. Mebakana karitoa, waraisi, na logo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kokonda, bayangani ka ng gamure. Nakakana po malang, mebakana steak, gaywa loka, tabioka ka na coleslaw, surua, o chutney. Kailan ko pata na ka na pie, ng bani kay na manray. O yan, na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, doon limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talangan nyo rito ulit dilibutakan na kaya mukatalawa sing lebo siya wanga kabi e may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tino buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungwa na bima manion na kabini buko lulu bay Kemundo e California, bima maninduwa na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti, and a radio bulando wata San Francisco, may kaunti kanda wata mai. Nongu chisu, nongu vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a radio bulando wata San Francisco, may kaunti kenda wata mai. Totolo sara ni ta kana vi bosaki la mani bubale into totolo na ibaro ni along ungi ba bili binata kana mani vi bata bulivi teaching na la mani ministry nam do vi bata bulive buke kina na ibaro ni along yo ya uti ko nga kitu le tolo ba bitadini ko ngoni bia wa ti kusar mai Amerika ko nga tangan ko chungo ba tikino guna sabo bolek mai na songo usaka tiwe koi ko molo ko mai mitu ko tikino kuna be kuliulum bale biau be na sinitiko yo ba bini bina ta na turanga ena matanga ni kuwa na bika keminindo wasea membalatir na tinanda o la ko turuma na bika rendre me bakanu ya lewat untu autiko ngai rukuna ye o ba bini bina ta kina turanga na bika e da kawo ko no mundo wasea membaleta na maraman na tinangunia. Aun doon na kain to challenge tag wali bikina nung kumbula. Kaya baka sengo ira, sengo kianta. Iya upa binatang na turang matang ikuha. Aung gikati ko nalaman ni miro na madasaw ti o sa tabasar na bikan dendre. May duro ko iba ni bula. Wam na ayaw sa ko matu. Yaw sengin ito wada na ko ti ko ya. Kaya nala ko na private doctor. Kero la ko ni bani bulay sab-sabo. O nakuti ko ito, ando kuti ko ito nga. Ando liles, ando remind ta kiyaw may nabikaw kay minindo siya. Iya kanti na. Iya ang giba bani binata ka na biba. Tabuli dia da kanti ko nalalaman ni ministry ko. Iya kanti na todo ko. Ando siya, ando no ito kani. Au ka, nanda binaka. Iti ko na tinanda kinatamada. Mendang garabi. O bandi na dinataka. Nabi kaya da kama na kolo, ke bakanda dina na kolo na toko ni kenda nabi kanda katibikina.
Yung kiba binibinakta na turanga. Ang nindo rin na tinago milangaw na may sandaw to mate. Sandaw ang tawag to kinibal ng bula. Ang to listo nga may biyaw na manito ato. Pinaka antimer, wasa chiko antimer may kiniliko na maraman na tinano sa bakivit sa vulkava. Endo garavi koya, iliwan na challenge sa lakuduro mo doduro bula, koya kata ko koya may koma, yung bula talmay. Wasa chiko koya na bika, balato kilang do wasa valib na maraman na tinango, koya matin suka. May musto na evana, garavi ko ndo nangon balabo. Alam sa rango na kiro may vital tal kini kiro viva sa kita katuvana na nona somate. Au kot may biko na imbe, be kami biawi na taban na imbe may tevo. Na banoda kede vanga tiki kina na kato doko. Vivi kede tu vale label kede tu. Au sa gengirita na ambulance mela ko na tinango i valimbula ni lewati valimbula tolo na singa sangelenga na tinango. Dia na saro mistake ko ni may lenga, be kenda na bingravir na tinanda kena tamanda. Ni kong gravir ba binaka, aw na mistake rin ng orang ramela ko kina iko ba dengo. Belete ko kila iko ang gravira. Ang dore da vira ko rasagan dong garaban non ritumbo rando tangi wali ba nangon ni mate. Balata eba kaira hibutu ditak. Belete kila nangon ni mate kina tinango. Au reda na nganengo, au reda na tuakango donga na tuakango elao. Au reda na non rito tangi, non rito kela toka. Au wadengo. Balata kila ando na ngon balabo garabati kina na tinango. Dabi balimbola, na buna dabala ko kina, o babina takina na turang na watingo, na lovina ka ng garibiro to na bana luwengo, mo satu nga pat kitinango. Au satu nga balimbola nga takatak, balimbola nga takatak. Iyo o babina ka na tala no ko tomo ko na matakin ko kutik ka delis tali na bi kawas sa na matakin singin dai. Kasi bola na maraman na tinamo kina turang na tamam, lomanira. Kiko chiko may balangi, iko kila simbola ra chiko na kor sa ra chiko kengel na numira. Wakati ndo na sa mera ni team, ndo ni coffee. Balatan natin ito nang na numilabas na siya nga bir. Di nga natalaran lang ka kinandang, di kita kapya ka na kis ni mate, sa uli mundo doa. Da ukuta ka na wano ni songo. Yer sa siya nga ni Reyda. Ni resembula, lamanir. Aw na namasara na tinango. Balataw, dola pa na nabali ni Bangge. Niti ko biyaw iwale, baka nga ino nabali sa ninongo. Kakita na tarin ko, nakinto ka na lang. Na iko bilang doon naman ha. Baka nga uto ngayon nung gawali. Ang giba binaka na watingo niyo kwa talaga sa potik yan. Alam mo nga na sa may lagay kinanatin, ang gawasang gitrita ka na nung gawali ni nung gawali. Nilaban do maroy na na bank account. Niratina. Kung na chiko ng buong inakakwa, singkala na dabayayar to lang kakina na numir ka dito na lubena. Di na sara arasindo na numi ko ay oh, kaya na numir to nga. Nakamakabiyaw, check na kamanda na nunggu savings. Iko na kama tu. O nakabi ko, yo, sa kila chunong savings, seda. O nabi na katimi ko kutiyaw. Nang kuti ko ikin, nakwa na bulianggo. Withdraw ta ka na nilabo. Please, liberto na. Natuakan ko. Because mothers are mothers. They will love their children to death. Pada betul na non talin render rasnya ko tikir na lubian ren na lumanir tu ngayon na hati tuwir na dabati na bakay ngayon da simbolo chung gohir na lubian pada betul na libni dar da kam na lubian da there's always a place in the heart where we love them. Iyan natin ang goy ko matini suka chung na wheelchair musim do na yavan. O wasa sarto nga verto na nagawita manin ng bongi, balata ni orida rongo at talaga ni salib na kisi ni matini suka. Sa nga nga bikito biya ka na nito sa luto, tiko sa vakay wito, bakalibo, babo na sarangan na mati. Ang gay wasa tiko bi verto na nagawita manin, balata verto na lubengo, na maraman na tinango. Ang duko tiko May kasang na nakawasi tiko anti meron ko. Ang duko tiko na clinic, o wasa tiko verto iliw, sa sega na litmus stick, sa sega na test. Iliw, o nawanggar na kanrala na test tube. Iko na gaya kawat ko na chat. Wake mo din na valibula ni kila na kaukan. Ito ko na chat. Iko sa nanasuso, o natakawa na visinga, may matakawa matolo, na matakalila isingalib na kawi. Na test tube yung sa nag-hit. Ito ko na solution na lakina. Kaya ba kay blue, say green, she's in a good place. Kaya ba kay orange,
sa hai na nona suka. Kengai red, very risky. So na chatao na dakabati ko. Kaya baka sa dakabas mas live na orange na red o sanggirita na bunuay. Wakabi ko na nona chat. Sembir yito na nona check up. Savan ko na re ni nona chat. Ako na sa nongo na kiba ka kironga babiti na nona kabi ko na iko na kuni kanyango. Iko kuni kanyango. Musukango. Ngunuway valiw. Balata na mususo. Asan geno kita biti ko na pamadalatak chikabi ko na chat. And I was doing that, and I think now the days have changed. You use a stick just to test, but before it wasn't there. And that was the process that I was going through with my mother. But I was sister to Gaberto na lubing ko na bongi. Na ito may nangon na ako ko mabuha na Ivana, ako ko na soso may dakuna, draft may na skin may na sangana may umbikin na dakuna, sangay do na mabuha tarana na duruna, may hill malilay, gay mabuha tali. Nangon na mabuha kina, among gay ko na clinic. Ano may doon na, o sarong na nabuha may Dr. Rao from CWM, I think he's passed on as well. O sarong na non rubitang lo kitinango, yung dambitiw. O sa kaya ko na lubing ko na bongi. My mom was so confident to make that decision. She didn't have to consult me or even ask me. Sitting right there and then, sakabi ko na bunuay, to save you, I will need to ampute your leg to operate. Natinang ko siyang taniri maybe ako. Okay, rito nga bunuay, tarong yung bunuay. Kaya kaya ko na musika na ivango, if you're going to do that, can you guarantee that I can live longer to see her? And my grandchildren. And the doctor said, I can guarantee. But like kaya ni musuka na dewa yang ngom. And naleka-leka na mumbula. Ang kaya kakwa ano bunuay. Kaya mbalabukin na nang kumbula, musuka. Kaya kaya may value tagtalasan nang na mori dirto na makumbungo. Akin na lubiango, musuka. No hesitation. Not even a question to me. And she had her leg imputed. So she lived for another 7 to 8 years. After that happened in her life. And I'm blessed. So if you still have your parents alive, love them. So nakaroon dito ko na bigyan na nononda nanda, doon tumikin na doon ng balabo. So nangon na rasin talita ka na tanganin da ko ta may vale, ulay. Tu na non ritubutubo na tinanda bigyan da kaya na non ditumbutumbo. So nakaroon tuwa na bikong gay ko da kabra kaya bimba say. Balata na mudun ruba na karo singin talita ka biko. Iko may nga lubiro tu doon ng balabo. Kaya baka iko indo baro chikwa na say burbura. Ay hado biko na kaya ko wasich ko niko albinak. Taram telemo ni bambulay vale. Kaya ko kila sembolo chika na tinamo na tamamo ibola ka chika nga biko ibitilevo kaya ko chika ibitilevo siko chika bonolevo albinak. Laka mandang ali bambula. Balata na non rin pa kasi sana senga nintindi. And hado may nangon na irangay, iko nagay wana numirto ka. So sala ko ng bula. So to round up our session today, and man, it's amazing how you came to be the last one to speak today. God meant that for us to come to this. So, and also to the children who are still out there, our children who are still, vibrant out there. Remember, according to the book, to the Bible, as we are all believers, as much as possible, I say we don't play this program and not to talk about God, but I want to bring that. Ephesians 6:1, it says that you must honor your father and your mother. Not only all will go well with you, you will live longer. Oy kumabakrok ta kana tamam kena tinamo, senga wala nga ni binaka kina no mubula, en ang balabutala nga no mubula. En na vunao, senga talindo ito kuna na kaloko en buli ken daro. So, lomana na tamam kena tinamo, rokobi raw, maroroy raw, kuni biti raw itumba. Aw na kwata may bikena don na baka totolo sara don na talano na bungongo chuki vale. Nindola ko may nakoro o ko na may vale na tinay watingko. Au bawa teni berto salen kan nang gumomo. Yo au nang guneus ni kadib ko na ne, nakadib ko tunga na baka ngai tinangko. Kero bibole katisara. Na wating gorto le tini kerua na bitedini. Walo na tangane va na lewa. Nangon erto tu kedi suva. Nangon na mendola ko kido ko melewi ke no kabe ko au do kadib ko tunga putela. Iko na sinrin chiko iginga vikito. Nanuma etini kerua na luwe morto tu wabo kikidi tungo na tini kandua. Iko nangande. Au na kotiko le drop te kiko. Kakoyo kotio nga be ko kambe na bone ko ken verto no luvenele o betir na tinanda bola ke weekend nela wa na vingo no keda na kotiko ikina mele sombu o ko na tarana lingango e na tarana lingango nge kako biao
Nanoma, re, quando carivi re. Re nanoma, è una stanga ni mo adiki. Io con me coti otali. Ok, putiala. Dalu vi me la ongori, mo de ni kina, ok me kuchi kini matak. Kada siang. Re io con me coti otali. Ona la ko lipik te ki ko tal mai ko siniro ni mo de mo di mandanga be dalu bene lawa. Ko tu ngabi ao. Kendo na ngauna o kabi ko ya. Iko sinindo la ko vierto na tangane. Iko mo lako. Iko la ko tu ngabi vierto na lawa. Onge do bako ko te ko be lako. Dono ngono ge usa kachuka putel ndor lako au li drop te kiko. Onge rensa tangi na maramango. Tangi chiko ko ya. Asaka di bisari ni tota akawa putela itangi. Okay, dava. Ko sanga itala no. Obi talo tanga don talo veke. Talo taka bianda nongo nei. Sino bungongo. Talo ko anga kakoya. Simbolo na matingo, simbolo na tamanrato. Que rometico ben dona to akaito e watingo. Taka binaka. Rondo mitico na house girl quarters ni quarters e varotaki. Gay rondo vi bala baliu. Rondo vi watini. Orolok sarme na koro. Na nortota na watingo ko e kapentana kondo tarval. So ko tarval chiko virto na vivekan. Dono ngona na loma ni bongi ro vibala. Koko sarana non ro vibala kelawa kenda da do vibala ni singi dengo nelonda ke da na bangrando na kami dengo kina nelonda. Ni singi dengo na loi na watina elawa. Sangela ko mo kwanga i kadibiro may tumba na kota sa rochko kin. Kaya di mo riraw. Di mo riraw ti ko ito na biwati ni rola ko may nakor. Nabalang nga rokila chiko sarmeng gawia. Chiko kina na nga ni nonrato na kwanga ni doon-doa. Witu at shone. Di chiko nakango inambuwa. Kaya kakwaya naloma-loma ni mbongi. Sabi o china karon boy sabala kadanto kerongay tombal kerongay tombale at sareng gawia sabu ki makoy biaw ki menina kilisuba ki menina kila this quite a distance sabu ki makoy biaw getara lelango ki kakwa ona kiriko Koni wako ko te kia wala ko berto na lube. Baliti ko ngai ko loman yaw. Awa sa chuka na talo na weekend ni kwa. Sonongo na do witun roba biwati ni do litini wir na non rito butumbo. Aw kere kenda mi kwa. Loman na bola. Berke sango yera sanga na watim. Natala no yaw do na numatunga. O sengen dong le dava. Yengon ngen dala kami kino kena kormi mate ko ivale. O sa sengen ni o sengen mandanga ni taringo ko se viala kundo na bono sawa watunga. Kan ngon ngan ko viala ko kina bono da ko kin. Yengon ke kay mai. Ona kotiko tal mai. Ele bono ngon na la ko mai mila ko na kormi la ko vi kiros ni la ko tal don bono. Mai vale nga sa listal na kor. So vi kemi na barong chiko ni ko na via ngiti kenda na maraman mindan dolo manir na pungonda. Don't live around, wicked stepmother. Oh, she's a wicked stepmother. Oh, she does this, she does that. Oh, she always, to my husband to come and do the things that he does to me. Yeah, they do a lot of things, maybe. But at the end of the day, if you don't honor them, it's like your husband is not honoring them. And you're losing out on the blessings. Go back to Ephesians 6:1. Regardless of the age, regardless of where you are, that teaching and that Bible verse, I believe it goes for everybody. So, ni medha pati ko ni Kwa, binakabaliwan timer, nakaniwase ni Kwa, so blessed today with the stories that these ladies have shared from, the struggles of life, what they go through, and the teaching that they, implement to their children, kindergarten school, using that forum, that platform, to be able to empower the little children of what they can be, apart from just the IQ level and academics. And then we have Auntie Litia with a distance in between and the gap within her children, how she copes with it.
And then we're ending with Auntie Mary sharing a lifetime story for her mom today. Nakabaliw Auntie Mary for sharing that. And that's the end of Family Table Talk on this Saturday from Wasa, none other, in Savu. So visit the Northern Division and visit this place. It's quite beautiful. And also I want to use this platform to promote Leo's Loft. That place, it's a must go. Beautiful, too good. And also to acknowledge Auntie Merito Kailangi, one of the beautiful ladies out here in the Northern Division who seated and paid and organized. I didn't even know that that place exists, but it's so beautiful. The view, when you're on that hill, you're actually looking down to the runway at the airport. It's so beautiful. It's like a little hotel on a hill. That's how I can describe Leo's Loft. And I was really blessed to meet the owner, who's actually here on a holiday. She's actually from Nadikoro village in Savu, but married to a European. Kitty Chapel, thank you. I was really blessed to have met you and spoken with you. And her husband actually traveled the world internationally for the work that he does. So as we arrived, beautiful. She looks like an actress. Beautiful lady she is. And also, thank you for allowing the Yahweh brothers to do the recording on your property. That was such a blessing. So look for Leo's Loft and pop in when you come to South. That place, not only the Airbnb, not only the loft, it has a spa and also the gym. Gym opens from 5:30 in the morning until 8 in the evening. According to her, the Kavana gym, ibukir na nito marami na koro. Gakakoy sindola ko mayroon gandola nga menu sa tiko. Well, that's the gym. It's beautiful. That place, you won't even imagine. Okay, Victor. Nangone kito la kami kini ngone takos kina ngon stalo sari na vivale na koro. Yelo go kai. Ay, dobe na bono dala kito la ko kina. Marati ko dura na lumani koro ngila ko na ulindi bonongo. Getu kina bakando na hotel lelai. Beautiful place. Well, that's Leo's Loft. And thank you once again to Auntie Merito Kailangi in organizing that place. Beautiful place. And credit to her and her beautiful daughters all the way in New Zealand. To Rosie, and thank you to the sister out there in helping out your mom and blessing us with such a beautiful place as that. Well, thank you. We'll see you again next Saturday. If you're not doing anything tomorrow, join us. We will be gracing you from South Four Shores on the Power in the Word and also the God of our nation. That is if you don't have any church to go to. Well, tune into my TV anyway. 5 in the morning, we have a program going, Daily Campus. 6 o'clock, I think we have Reverend Lester Koroy that comes in for the Methodist Church. And then we have the 8 o'clock for the Sunday school teaching all the way from Calvary with Our Lady, Pastor Clara. And after that, then we have the Power in the Word at 8 to 9. Then we will have the God of our nation at 10:30. And after that, I believe we have the Triple C program. So the whole day, you'll be amazed with the spiritual enhancement. So you don't have to take the whole day to listen. Choose your program, but make sure, join to my TV and watch my TV on my TV Facebook. Thank you, and join us again next week. This one is for all your reggae lovers. Ini keruan dong mana-mana. Isi
A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our Family Table Talk every Saturday, at 7:30 a.m. on my TV. or catch us on our Facebook page. Na nonda wata wata ki City Veni Raturala and Radio Bulan Dua Wata, San Francisco. Me Kochi Kenda Watabai.